The newest Konkani film to hit the theatres is Bankar, the Musician. The film will be released at Ravindra Bhavan in Margao on the 13th of this month and at Entertainment Society of Goa in Panji on the 15th of this month. The story revolves around the dying tradition of brass bands. The film is directed by Harry Fernandez and stars Bollywood actor Varsha Usgaonkar, Prince Jacob and comedian John De Silva. Apart from them, Voice of Goa fame Naisa Lotlekar makes her debut along with Kevin DeMello. हे फिल्म दुबईन रिलीज जाले. एकाच दिसा 3 प्रयोग जाले आणि लोकांची उमेद आणि उत्साह पळोवन आमकां खूब आनंद जालो. आणि ह्या म्हयन्याचे 13 तारखेर ऑन 13th संजेच्या 7:30 वरांचेर गोंयांत ही फिल्म रिलीज जाता रवींद्र भवन मडगांव हांगासून. तर आतां बँडकार हे ब्रास बँड हे कशें तिगून दवरपाचें आनी ते तिगून दवरतना कसली आडखळ्यो कसल्यो डिफिकल्टी जातात त्या फिल्मान आमी दाखयतात आनी हाचेर आमी कसो प्रभाव हाडचो आनी जैत व्हरचें ह्या फिल्मांतल्यान दिसून येता. Our video journalist Yashwant Parab in Panji.